Signies planet hai già dau grandes midadas del clima. Ie schon stau aschi caul che cresceva palmas al pol del nord, allora hai dau temps de grandes verdaias cun cozzas de glac che curclavan la tiara. Mo, de co varieschen las temperaturas aschia. A Vondrodon cianons ha il matematiker Milutin Milankovic giu un'idea. I ha aschia che il curs della tiara intorno il soleil semida adina. Co fetch pleun, ma per part eisi in gir in forma d'ellipse e per part bunamain in rudi. Aschia semida la distanza d'entre la tiara del soleil e della forza dels radis. E la posizione alla rotazione della tiara intorno sa setza semida adina ad ha un'influenza sulla forza del soleil. Tot tenor posizione pon ils radis buscaldasci fetch. Quensta ils patrais del matematiker Milankovic. Mo ins asche buon blida ils continents. Quels en adina in moviment. Iera oravanto lu fetch freiz in nossa tiara cu grandes parts dels continents eran intorno ils pols. Pli grande la surfaccia alva da naiva al pol, de pli isch de soleil vin reflectada, ad aschia vegni un pli freit. Mo, quei un gadina butot. Elas mars giogan in a rola. Quil davos temps de glacia anciet se montavan las plattas dell'America del Sud e del Nord in contra l'autra. Il current della mar è per questa midaus a da pli aua anciet da di in direzione nord a sud. Ascia i dau da pli glacia l'Arctica ad Antarctica. Pia, si venter in temps de glac depende della posizione de nossa tiara, con intensivs che ils radis soleil ein, con fetch che quels vengono reflectai, a quels continents se muenten.